bita kuna korone yenda korondera hali akupa ngire ngaba ewa nako wata masana naje bana yesa maisho najikera umeze neza asha ni meza kabisa ni meza buke buke ndashima uhoraho kabisa ko ngihumeka ariko Chacha we wari aho nagenda kurondera Belize uri ngaho umukobwa mwiza ateye igomwe nkuko umuntu wese hajye wajya umumeda usotera isuka ndakumenye oya ariko rero Chacha nukuri burya rero cyanzanye sikindi urabona Belize byaragoranye umva yaranyanse kandi je urumva ndifuza kugira urugo rwanje rero niyo mpamvu nifuje yuko ntajye kugusaba n'igisabo yuko mbere umfasha inde jewe we wakirofa ninde yokwemera burya je sindi kirofa ibihe byose namandiseri kubera ko uri umustar uca bibaza ko abakobwa bose yokwemera Nega cha kariyo. You are not my type. I'm sorry. Kariyo nzira nabonye yoroshe ukaba kandi ukaba warabihebanye na gicocoro. Yega. Cyembona yuko twokwibanira. Umva. Abe wewe. Abe gicocoro. Mwese muri bamwe. Ahubwo mva mu maso. Be abakobwa mwabaye. Abakobwa mwabaye gute? Aho nubona yuko uri kurakura wewe. Bisigura? Nubona yuko uri kurakura ubereye urugo ukaba mufaso ndabereye mufaso ni mu rugo ndabereye urugo ariko simberanye nawe wowe urinde ushaka kurikirana ubuzima bwanje ngo ndakuze wowe waramvyaye umva ubuzima bwanje n'ubwi wanje subwi wawe urabane n'ivyawe uri kurabana n'ivyanje okay kandi nundi munsi nudozumbwira ivyo birofa ndakwiyamye umva ndakubwire umviriza Chacha umwana mwiza ateye igomwe ndabi ariko niwonyemera tukabana ubundi ninde yakuntumye nta muntu yakuntumye nyiza kandi cyanzanye nakikubwiye nicyo nifuza Chacha uri umwana mwiza ateye igomwe nibiki reka twubaka ubundi ninde yakuntumye I need you, my dear. You need me? Subiza mero mwisaho mu. Kuko sinakubwiye ko nabuze umugabo. Kuburyo uza guhimba umpimbirako. Kumbwira nabi sibyo bituma ndakumva. Cyangwa binci intege. Fasha ube serious kandi ndakwinginze. Burya urakwije mu mutwe. Mbona nawe utazi icyo ushaka. Abizi wa muntu hajya tubwiye yuko tugomba gukoresha 5 millions sibyo ariko hari ikintu naje kwiyumvira nsanga nidushiramo 50 millions bizoca biba kwa 10 numva hanyuma ikindi urabona ko rupangu rumwe rw'umubwiza sibyo urugero rupango barambwiye ko niba rukora kandi nakugenda nabuze ubyibuka barambwiye ko ninakora bazodusaba miliyoni 15 15 millions kugira ngo bagire basubiremo rero hari ikintu ushaka mufashe ngaha kubera ko mfise akazi kenshi kandi nashaka kubandanya nkurikirana bino bintu nshaka ndaguhe inshingano zimwe na zimwe mu maboko yawe then bashe kubikurikirana byose kugira ngo turabe yuko twategura peut-être ejo ko ntazo hameze sibyo
rero aya mafaranga nituyashira mu mayero nibaza yuko miliyoni 70 70 millions hajya nangahe mu mayero hajya 20 000 2000 à peu près 20 000 Fatigué 16 000 sivyo 16 000 neza kazoguma ko yako nawe nyeto yaraduze none yumvira yuko oca nakanda guha check kayatora then kazora ukuntu ashikayo vuba bishoboka then nkaguha na contact z'abajya abantu kugira ngo bakurikirane sumva gute nta kibazo nzobikora kandi nzobikora neza hanyuma ikindi twako turavuga ntibibagire ya projet yanje ariko okay ya projet yawe hajya bari mwinga nangahe ukene 35 millions 5 millions hajya nabuze kuri Burundi nta kindi 35 millions hajya nangahe mayero ni Fateo email. 10 000 non. Non, je pense que email bizovamo parce que nimba c'est 80 millions ari 16 000 on va of course hein gusa sindi sûr neza ko arenga ku makeya nyashobora kurenga bivanye na temps yeah hanyuma ariko ndiyumvira ko kano guha agaposte mu kazi sinzi ko wabyemera cyane ubihakane inganza bwawe uretse ko ari ufata decision kuri jewe cyuma cyose ndayikora niyumvira none reka okay dusofatira umwanya cyane turabe double ushoboye iki wakora iki then so rero neza ko izi projet tuzivivuye Chérie, ibagiye kubwira imodoka yanje yagize ikibazo. Okay, sorry. Turaza kwikemura n'ikibazo. Sisi. Turahamagara mu mekanisi ashobora kubikora. Ushaka ko dukora uno munsi? Okay. Tumuhamagara. Uretse gatoya shusho sorry nta kibazo ntakomeze sure hanyuma uzobura bakidana sibyo umwe muri gace yindi ngo izoshika ejo okay ari ngo dushobora paragraph gicucu initially wanje okay byiza cyane nagenda mu gupresenta ko yitwa Chacha n'umuntu ushatse ko dukorana ego tumaranye iminsi mikeya ngo aha hantu kubashanga paragraphe okay amagenda se kazi no uretse
banza wicare gatoya tunsubwa. Amagaringana amahoro. No, ntabwo naje hano kuko nishimye by the way. Ntabwo naje hano kuko nishimye kubera ko nafite ikibazo nashaka kukubaza. Ejo ni muri wanjye yatashye ababaye. Ababaye. Ari Inde? Uko bizingira bangaye. Bera, okay. Harundi uzi. Ufite abapera bangaye. Nawe cyenda mubona. Okay. Ejo ndiro yatashye ababaye. Ambwira ko abiteye. Bite wari waje mu buzima bwo muri wanjye gukina nabwo. Wari ufite gahunda. Kwiya nyene yabikubariye niko bimeze. Nusi kibazo kiri hehe? Ntabwo nje kugira ngo mubaze kugira ngo musubirane. Ariko icyo mubaza kameme. Wowe nawe yarakurwanira ababyeyi bacu babatereye hejuru ibintu byose yabyangije hejuru yawe. Waranze kumukora ibintu nka biriya. We nyene ke turabizi ko umusaza wawe atankunda ndetse n'ujya muryango wose mubako nkunda. Gute urukundo rw'abantu babiri? Ko ryumva ko kuba batagukunda se wumva ko we wamubabaza? Jina gahunda zo kurongora umwaka cyangwa umwaka. None se mushakaga huye. Byo bindi by'abahungu tu biki gihe. Yari yo gahunda. Umva ndakubwire rero. Kuba ntaramukunze cyangwa kuba ntamusize mu nzu ntabwo ari kosa giwanje. Uravyumva se? Nuko rushatse kuvuga ko ikosa ari irye kuba yarakwemereye. Yari terese cyane niba muterese. Ariko uranyibukije. Ariko uguri ukuntu wamwirutseho bro. Wirukanka ibintu bigize intambara none ubu ngubu niwe uri kumbwira amagambo nkayo ngayo. Warazaga nkabafungurira igipangu mu rugo. Stop. Urashaka mpindura iki? Erega ntabwo nje kukubwira umusubirane. Ntabwo nje kukubwira umusubirane. Eka nubwo mbara dusubirane ntabyo ushaka. Natwe ntabyo dushaka, urabizi ko niwe nshobora gushaka. No mpamvu rero. Rero icyo nshaka kukubwira ni kimwe. Ushobora kwikora ibi byose ukizungurukaho ukazana umuntu ugukunda hejuru y'ibyo bintu ngo nturaba ready. Waraje gushaka undi mwana ukamubabaza. Je nta muntu uhura abandundana ni benshi, abaki abazungu iki bose abandundana ni benshi nta muntu nzohura. Okay. Ejo nibyaye kumenya. Ndabizi. Ndabizi ko kurondera ari benshi. Ndabizi cyane gose. Mwanya naguhereranye cyo rwego wacyumvishe. Urumungu se urumungu heretse iki. Umva ndakatira. Gushyira bills. Ikindi kandi asikore y'amaka. Yaranda ndatwara. Aya. Ndariya nunge asigaciga ko ndatwara. Senganero. Ahubwo reka naka cyanda kamarira kwa kuranwa. Nta bibindi bizoza nyuma. Amahera ni menshi cyane hano kwirengagiza. Urabona? Uko nabikubwiye uyu afite akamaro kanini muri jewe kandi uretse no muri Jefferson n'ikibanza kinini muri entreprise kuko iyo wizeye umuntu ugomba no kumwizeza n'ibyo ufise rero kumubona sa ko n'umutima wose kandi nzira ko uzomenyana gusa uzonyicira akazi bisigaye kigenda twavugana buhoro muzogenda muramenyera mbega mutari wambwiye izina ryiwe yitwa Chacha Chacha yitwa Gicochoro turakorana ko nakubwiye nibaza yuko bikunda gushika kenshi ugasanga abantu
abantu bamwe na bamwe iyo bahuye ntibahuza siko navyifuza ko ariko bikunda kuri mwebwe gicoco umwana mwiza sinabusubiramo ukuntu twamenyanye ariko ndizera ko muzogenda muramenyana bukebuke Gicoco entreprise wabizi ko ari kwawe ivyo nkora nta kimwe ndakunyegeza kandi abizi yuko ndagufata nka mwene wacu yego rero uyu muntu nzanye ngaho uyu munsi canke ndakweretse uyu munsi uzomwubahe nkuko nawe akubaha nkuko usanzwe unyubaha yesus ese shiri igihe negereye kutaramvugisha bite urashaka mvuga iki ese wari usanzwe uvuga iki mbere hose okay kugitumva ese uragira ngo numve iki uri kubona nafashe inzira zose nkaza nganje kukureba kubera ko ndi gukina kubera ko numva ibindi bintu amezi 3 yose ashize njye nakubwiye warabyibagiwe narabyibagiwe pe amezi 3 yose ashize aka kanya urabyibagiwe ibiki yaje nyoza ibiki nyine hakuki ushimishwa no kunesha umutwe rega ntabwo ngutesha umutwe you know what I want none se iki gihe cyose gishize urumva kuko nawe nibagiwe ariko ntukangire umwana nibagirwa nakibagirwa everything ese ubundi cyo kwibagirwa gihe ni iki kati uri umuntu mukuru kandi uba ugomba kumva kandi ntekereza ko umpaye amahoro byaba byiza kurusha ubu se urashaka muri iki ni iki ntagukore ahubwo se n'icyo wakoze wowe kubizi icyo wakoze cyatuma cibiti n'amabuye nirirwa nirukanka unzengereza unesha umutwe n'igiki koko ese ni kuki utabibona ubu ngubu nzakora iki kugira ngo ubibone ko bidakunda ko nkureka ntabwo nakureka ntabwo nakureka just forget that shaka ubundi buryo ubigenzamo ushaka kubikora ariko just know ko enough is enough okay so mu buzima nkunda gutanga amahoro kandi nkunda n'umuntu umpa amahoro right uzi ikindi uze gushaka amahoro cyane kugira ngo ubone amahoro nibyo ushaka nibyo nshaka wahaguruka ukanyura mu muryango wakuzanye ntabwo amahoro aza yonyine yazanana n'urukundo uguraba impano nyine nzamujyana kimwe n'urukundo yeah of course nshaka ko dusubire ko twari tumize ishuri ntabwo ubizi anyway would you make me some coffee? What do you think? no What? Ni ikawa shushu? Come on. I say no Ese wagira ko stage none unyimye ikawa mu biro byawe naje kugusura ese uretse kuba stubborn nigeze ngutumaho calm down kandi umpa amahoro just calm down. Where's the coffee? Ese shuni yumanika ikote. Where's the hunger? Anyway, shana shika coffee. No banani. Kat, do you understand or Understand what? What's going on with you? Ufite iki kibazo? are you sure? I'm sure. Ufite iki kibazo? Ufite amatwi yo kumva? Ndumva sheri. Are you sure? Come on. No. Okay. None suko. Ase tuze gusangira dina. Wowe utaje kunesha umutwe n'amahoro ugiye. Erega ntabwo ndi kuzana amahoro. Ufite urukundo rwinshi rugiye kunsaza, you know. Reka nkubwire. Mfite ibyo ngomba gukora. My God. Right? My God. Mfite akazi ka. And what about dinner tonight? Dinner? To our favorite restaurant. How about that? I can wait for you there. Ibyo tutasangiye ntabwo tukibisangira. Right? Nose niki tutasangiye ubundi. Sizi ibintu uri kwikora.
uri gukora ibiki ese ko atari ibintu nari nsanzwe nzi wahinduwe impamvu imwe nakoze iki ubundi by the way nakoze iki abakobwa b'immaterialist nkawe abakobwa batazi icyo urukundo ruvuze batazi agaciro umuntu afite cyo ntabwo ushobora kubyihanganira right nta mpamvu nagusezereye I'm sorry sorry for what for all I did Okay. all of them just uzi ikintu nifuza uzi ikintu nkwifuzaho ni ukwama amahoro sinzongere kukubona amaso yanjye right kumbona uzambona ariko noneho kubera uno musore mu kazi kandi you know I respect job that's why I get money ngiye kugenda gutegereza tuvugane sibyo basi please unyitabe nukuri ntabwo unyitaba kandi niyo mpamvu tumanza ku kazi ni wowe bintera unyitabe basi tubipane turabitekerezaho sibyo just say yes yes nta kintu ufite cyo gutekerezaho yes no please once again yeah once again yeah just one time okay all right think about it okay thank you see you